Sanmut kinongile kai na Meghalaya kilawan ra nam ya kejela hakabakila yok kur shipotli kita kema kata artli kita kema rupa bat pratli kita kema nong hakalempong Asian Muay Thai Championship arajar arpusan kabalalong hatai nguyen Vietnam hadu ka arpo tarik hadu arpun real tarik mentau benai. Kini kinong yakun ki kentup ya uban sa nam kerpang war khalo u Aristons imsat u teibok lang marbanyang ka Mary Christine Riang bat ka Anita Rai ki bala mikmat nakari India hapo ka Muay Thai Association of Meghalaya. Kini kinong job balasan ran lang da u president u balong ru u coach u ba Angeles Sun lapdiang bat penkup buram yaki hanong po. Kini kisan ngut kinong yakun kin sa mikmat ru na ka jilla Meghalaya hakalempong National Games arajar arpunyo kaban salong haka jilla Meghalaya. Kon siya mga ay mo project na dolari sumarina do bami nange siri pa pochete nila elit himeng para kana klam isab nbe kajing dua jum isab di may panahim nila ya poiso percent kate nila ele akay bha nila ya ra eki medal ta nila ya poiso percent ro ay ko be pa baru khoi isar badia ka association na jong Meghalaya begila wan shawengi o triang purami di pasangan kepau klang kon sapi ngai tu yo play mo kal bangi tu di gesture de baron tha kem ki jinge dengan ke ai ngu lu ya isa bila bacong i wicin rai jong i ngi pesu pesan stay ke ai ngu lu ya ki bahayang sam baja baro ki ba pendoi lam na benta jong i ngi pa hadu sine kathang Doktor, aku dei bat kawai kru memai bat ke bedai bat combat game ke bang ngaju ke lekai kena nilapan krek chat aku bedai bat kene ke lekai kumbang lakren mane bangin pelong da kam dei ke selection trial kalong baik ka kenja ka Jacob lane ka championship kaman selong hau Disember bangin jet ke bakan saitam na kamta belishim menta ha kate ka live fundai ka national game kaman selong hau arpo arpunyo bat ngi kermen ru bangin ra iki medal namar bakum bapi nang mi nakawai ka sengi sakawai ka sengi kamdai ko besuk ban job medal ngin hap tristom ru nga kum presiden ba haju por kum coach bo pet hang ne po ka jelam ne klia ko